znati ni ko su Miloš i Lazar i šta je uopšte to Vučji dom. No, kazaše nam srpske gusle drage, kad se muške dokopasmo snage, kako veli jedna pjesma. A nakon gusala duga i plemenita svjedočanstva srpske književnosti i istorije o tome kako se vjekovima kovala sablja kojom je izvojevana Vučedolska pobjeda. Kad i kako je sve počelo. Ivo Andrić u svojoj čuvenoj studiji o Njegošu i Gorskom vijencu će reći: ova drama je počela na Kosovu i prenijeće nam svjedočanstvo Ljubomira Nenadovića o tome šta je za Crnu Goru i Crnogorce značilo Kosovo. Nenadović veli da su o Kosovu u staroj Crnoj Gori jednako govorili i muškarci i žene, kao o svojoj ličnoj tragediji i sudbini. Kroz dugu istoriju stradanja i nemirenja sa ropstvom i nepravdom, naviknuti na nevolju i pogibiju, zagledani u obilića, rađani po zbjegovima, raskućeni po katunima, u vječitoj nemaštini Crnogorci, Brđani i Hercegovci su svaki dan živjeli više u pjesmi i od pjesme nego na zemlji i od zemlje. U strašnom sjećanju na kosovsku dramu i na sve njene činove koji su joj se u ropstvu i progonstvu dopisivali, svaki taj pjesnik je znao za starca Vujadina sa oba dva sina i svaki je bar jednom zapjevao i zavapio: djevojka je svoje oči klejela. U nepojmljivoj žeđi za slobodom ta kletva izgledala kao užasni način spasenja, ne gledati i ne vidjeti toliko patnje. I kao logičan nastavak ove kletve jeste i neizbježni susret sa strašnim mjestom na koje se stiže, sa koga se bježi, ali na kome se mora postajati. To mjesto je valjda još u najranijoj mladosti vidio i Njegoš, kao kulu od 9 tavana pod kojom je krvava apsana. A istog mučilišta neprekidni niz čengela, vješala i straževoga kolja sa koga se cijede i dime glave od junaka, među njima i bratske glave. O tom Njegoševom viđenju Rajko Petrov mnogo će zapjevati. Zvijezda se do zvijezde zlati, krvav uštap kao božur niknu, mrki brče, gdje ćeš okapati, u Mostaru ili u Travniku. Tako su od Kosova pa do danas pripremani svi naši bojevi i plaćane sve naše bune i sve naše pobjede, glavama i pjesmom. I tako su i najcrniji udesi iza sebe ostavljali nešto neuništivo, pobjedničko, vječno i Hristovo. Srbi su jedini narod koji ima sazidanu kulu od sopstvenih lobanja, Ćele kulu, građevinu od neprocjenjive vrijednosti. Sa tim nasljeđem naši preci su čekali boj na Vučijem dolu. I da se ne ogriješimo, braćo, i da ne zaboravimo istorijske činjenice. I prije i poslije Vučijeg dola krv se lila i junačko pregnuće nije prestajalo. Godinu dana ranije pukla je Nevesinska puška, a njen plotunj je odjekivao niz cijelu Hercegovinu i Bosnu. Rupar, Tunguz, Ljubibratić, Kovačević, Sočica, dva Jovovića, Pavlović, Vukotić, Bačović, Daković, Cerović i još nebrojni ustanici i jajoši su podigli na noge cijelo srpstvo, potresli carevinu i uzbunili Evropu. Ginulo se na Gracu, kod Nevesinja, kod Bileće, na Goransku, od jeseni do proljeća na Muratovici, grdno se postradalo na Krstu Golijskom, a 20-ak dana nakon vučedolskog uspjeha na Fundini su vojvode Kusovac, Plamenac i Marko Miljanov Popović do nogu potukli elitnu tursku vojsku pristiglu iz Kadra, Egipta i Anadolije da umiri Srbe. No sva ova bojišta će prepustiti prvo mjesto Vučijem dolu, možemo zato tražiti različite razloge, ali prvi razlog je u sudu koji je donijela srpska poezija. Ona je po svojim unutrašnjim zakonima Vučijem dolu dodijelila ulogu osvete Kosova. U najsveobuhvatnijem prikazu bitke Radovan Bećerović nam donosi sliku kako na bojište stižu čete sa svih strana, od Cetinja do Nevesinja. Sva crnogorska, brdska i hercegovačka plemena prosto jure na bojište, vojska dolazi na zborno mjesto, pričešćuje se, vijeća i zaklinje Bogom i svecima da 3 paše sultanove srete navdo Vuči Kosovo da svete. Dakle, sve što vidimo u toj slici podsjeća nas na onu sliku koju smo zamišljali misleći o kosovskom podvigu i stradanju. No, postoji jedna razlika koju nam pjesnik vješto nameće. On kaže: a ujutru kada zora sinu, car junaka nahata se vinu i razredi vojsku iz daleka, serdar Jola i vojvodu Peka desnim krilom bojište uputi,
a s lijeva Sokolovi ljuti, vojvoda Mirko Petrović i senator Bajo Bošković u Četko Pejov sa 200 stražara, pa jurnuše složno na Muhtara. Potpuno je uočljivo da u ovoj slici motiv srpske sloge i odlučnosti prevazilazi sve druge motive. Otuda Vučiji dom možemo posmatrati ne samo kao osvetu nad neprijateljem, već i našu osvetu prema našoj slabosti. Prema onome najgorem u nama. Prema sujeti, izdaji, bratskoj raspri i prema pletenju bezumne skupštine. Zanimljivo je i to da će dobar dio vojnih zapovjednika koje je Bećirović pomenuo na različite načine postradati u političkim intrigama kasnijeg vremena. Na kraju će i sam car junaka, knjaz i gospodar Crne Gore također propasti od istih razloga. Čini se da nije shvatao da je uzimajući svetovnu titulu kralja odbacio titulu cara koju mu je dodijelio slobodni duh srpske narodne poezije i to upravo na Vučijem domu. Dakle, u poeziju smo nalazili slogu i pobjedu. U politici raspru i neminovan poraz. Nažalost, ni u kasnim vremenima nije se mnogo promijenilo. Današnja država Crna Gora svake godine 13. jula slavi Dan državnosti, aludirajući na to da je nakon pobjede u Veljem ratu 1878. godine tog datuma na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao nezavisna država. Ne sporeći politički značaj te činjenice, valja reći da su u ondašnjoj Crnoj Gori, ali u cijelom srpstvu odluke Berlinskog kongresa prihvaćene sa ogorčenjem i tugom. Na Cetinju, u Hercegovini, u Beogradu i Srpskoj Vojvodini vladala je atmosfera poraza i opšte žalosti. Velike pobjede i velike žrtve su djelovale uzaludno jer je jednog osvajača zamijenio drugi, još jači i opasniji. Poezija je imala svoj odgovor na to. Najveći književni autoritet onoga doba i uzor knjaza Nikole, pjesnik Jovan Jovanović Zmaj u svom poetskom pismu ruskoj, ali i evropskoj diplomatiji će reći: i svršeno je mačijskom merom i potpisano zlaćanim perom i proslavljeno gospodskim pirom i srpska propast zove se mirom. Danak je samo toliko svanov da svidi srpstvo raskomadano, da svide rane gde su, gde nesu, pa tamo nove da se nanesu. U svijetlu ove poetske istine o nepravdi koja nam je tada učinjena vraćajući se opet na Vučiji do, mi se moramo i danas sjetiti raspetog i utamičenog Kosova i nepravde koju srpski narod danas trpi i nosi. Moramo ga se sjetiti i pomenuti u molitvi, ali i u istini. Ali i u istini našega sastanka i ovoga ljudskog razgovora. Dobrica Erić bi rekao: zlonamernici, siti i maniti sve mi zabraniše u rođenoj kući, ali mi niko ne može zabraniti da pevam i da se smijem umirući. Moramo se sjetiti grobova koji po onoj proročkoj misli Alekse Šantića vode bitke umjesto nas nakon što su nam oduzeti životi ili muškost. I koliko god da nam ga otimaju, koliko god da nas sa njega gone i koliko god da nam brane da mu se vratimo, sve što je poraslo i procvjetalo u našem jeziku ima svoj korijen na Kosovu. Zato uzurpatori i otimači našu poeziju i naš srpski jezik mrze više nego što mrze nas kao ljude i kao narod. Ne shvatajući da se nama Kosovo ne može oteti, jer smo mi na Vučijem dolu i ovdje večeras u Nikšiću u stvari opet na Kosovu. Jer mi na kraju kao narod i nemamo ništa osim Kosova. Kameni stup u stradalnom polju je onaj na kome smo sazidali sebe, svoje crkve i svoje bedeme. Zidali smo i kamenjem i kostima. Lijepili malterom, olovom, krvlju i očima. I sve to branili i odbranili u svojim bitkama i sve to gubili, pa opet vraćali. Na Vučijem dolu naši preci su sve to potvrdili i udarili temelj ovome gradu i njegovoj slobodi, njegovoj kulturi, slobodnoj misli, umjetničkom stvaranju, njegovom gospodstvu i njegovoj otmenosti i časti i njegovoj odanosti Kosovskom i Vučedolskom zavjetu. Na tom temelju i tom bedemu i mi večera stojimo i držimo busiju, čak i pomalo raslabljeni. I tako raslabljenima će nam opet pomoći jedan veliki pjesnik srpski, Đure Jakšić, koji kaže: i samo dotle, do tog kamena, do tog bedema nogom ćeš stupiti možda poganom, drzneš li dalje čućeš gromove, kako tišinu zemlje slobodne sa grmljavinom strašnom kidaju. Razumećeš ih srcem strašljivim šta ti sa smelim glasom govore,
Pa ćeš od stenja tvrdom kamenju brijane glave te me ćelovo u zanosnome strahu lupati. Ali jedan izraz, jednu misao čućeš u borbe strašnoj lomljavi. Otežbina je ovo Srbina. Hvala vam i prosim.